Om Swastiastu. Raina mangkin, titiang anak Agung Pina Apriliani, nomor absen kalih, sarang timpal titiang Evelyn Tanaka, nomor absen kutus. Jagi nembangin pupu, inggih punika, pupu ginade, sani memurde edengadan awak bisa. Lurus biar sayang. Edengadan awak bisa. Udah cening pianak bapa idewa. Ada pesan idewa ngangkanin awak idewa ni paling bisa. Depanganake ngadanin. Belok kelawanin buak idewa. Depang suba anake ane ngadanin. Geginane buka nyampat. Waluya sekali kegaen anak ane nyampat. Anak sai Geginan anak ane nyampat itu, anggon marsyalu ane ada sebilang wai. Ilang sai tumbulu. Di subane idewa nyampat tanggu ane ada sebilang wai punika, maka jang buin teke ane madangu. Ya den rere liu enu bepelajahan. Anak itu yang dharma yang bapa, ya diastun idewa suba maraga riri tur dua, patut idewa nganggahin raga.